Hakakat pratrik unok pra arjar pesan kata shisngi shwa bakandon ke public hearing hadai stong East Giant Hills kaseng kisamla puli khasi students union jong ketiga district kalahiar si ketiga Shillong banlet ai ke jing penchai pajma banong em ya ke Shree cement limited habaka KSU East Giant unit kapoi ketiga Shillong kala shakhang lat akinong Pahara kibla penbit penbiang ketiga company pat ban lapru bagi tegi breu ki dei kibla Shongshit ka jinglej hiar ka KSU ka deiru kumsi benta ban kershan ya jing persha jikinong Shongshit ka Shillong daistong kibla yang persha ya ka jing thumbu Shree cement limited ban thau karkhana ha ka jing yekendo bat kini kinong kershan ka Shree cement lani kita ki agent lala ban sakhi ba kinong yalam ka KSU kentuk ki pajba kila dana pedeng ka thmak tien henre din ka tukan ipor balane ka Jingïania na kaliang ka KSU ringkat ki pajba nong Shongshit ka daistong kila pelong no ya ka jingyalang syakoi pat ka jaka ha ka jingyo ban pelong ya kini ka jingyalang lala ban pensu thu pajba janai bat ha ka jingyo ban pelong ya kini ka jingyalang kalalong ka bayat bet ja renti pai ma pra pena dang yo dia kelam ma jajai nama di pra penar di buram di ko pra penar nah bang oh nah awareness program Kanada awareness program kami i arto wan lebo di sini kamong i kuwa inventari pa yaga bahagamit imlang salang mama teto i kedua ke yang pa imlang salang kawai bago ununu emjing yang imlang salang wan pensnau gi cha kita ki rupa kemad ani kita ki kenhun kita ngai hidan ma to in da pensnau ki i romo yang MK awareness program MK ya discuss ko i ketawan untuk ku ongwa ongi wa lek kamte imong kat kijing yang ki pensnawi kete jong ki penbor ukang pencelur ukang ya pile arembori wong api hamle kamni ne kete pi yang stress nong pi wati i pimnim na da safety on kino da safety da mana snong mi da mana kerum geram tang snong thar pa misnya thoi tang snong thar pa mi arami da biklam arami tip te wada poi pi te ban poi pi RPM aging tip Aju sekitar itu. Sekitar teman PM tip. Yo tu nong konbin ada nong. Snor ya. Tu ya ada kawai. Tapi PM ni di kulon mari. Mana poi pi ni nama apa cakap kini ni. Poi PM ni dia bi snong atau amni nang mana. Tetapi mana ofisi. Ada ada mana ofisi. Amen bersih ma kamong madi wasi kamong dayu pi i gwan ni kan kari. Tu bersih bi da i chwa da jikin wa i bi sa snong. Yang akalam dengan nama. Ci ama bi o agent thoi. Diyo bidang Arliang na Silugan ni Arboy kelam. Lawan Arliang. Program dibentak. Lawan Arliang. Akan dia ember Ada mama piwan kam di nong lam senong mo kam di pajak mo. Kita mau kata teman pinar yang pagi gini kuah penting sa ilek itre senong gi. Bila be. Toto iar to wan lek bori. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya